nanonta ruiwa siningauna na irongo mena ve sana dar dor magatiga na singa binanga ni kuwa wambula sartalani ve kimni na andingita to mena VTFM mai toka ni toma ni tiko ni kenan garabi to ni tavi mai nongo bulang tiko na singa binanga kena indai na nonta ruiwa siningauna ngona buku ni nana maki membaleta na sota ni no sorry rugby tense go na mbake ngo sa katulu tiko ni ambaki ni kena buka idori na sota ngo mai nonta bulang tiko ratu Meli Mbale Naivalu era presidente ni No Sorry Rugby Club wataki Malakai amai wawa na tournament organizer en singa binakinindai tamanda dana wambula sartalinga ve Ratu Meli Ratu ni Andra Benaka na boleh besar berkatalinga kina ve malas sangat ni bau sartalinga na buku ni rakabi senengito na nonto bunua kena ndo warotaki mala Andra Benaka maramatau ni Andra Benaka sartalinga nando bote tiko mai kongo na kuningo le dama na buni sot sotongo ni ba mtataka tu ni gosa katol ni kena mbaki mala Binaka indi na sara maramatau na mbaki ngo sa ikotulu tiko ni mbaki ni sot ni No Sorry Rugby Tense Tournament mana tiga bula ilai sara kila na namuni valni walis na kambani batalaki na station Binakongo na VTFM tiga buba te kito na matay ni ambaki na ikaroon ni ambaki na ambaki sauti kakito baka binibinaka ni ambaki ko raw ni solital tiga bikito ng alalam kito may baka itabi na na mundo walni walis na kaya na may kamura kiti ko na itugutugo ni gito membaleta na ikatuloy ni ambaki ni No Sorry Rugby Tense ambaki ko sa na baka idori na nguna tawa na sotsota Binaka na ambaki ko na baka idori na sotsota ni katini kandua kini katini karuan ni Everelli uklan ni sa voting ko indo na bula na kaya na baka kiti ko na sotsota na nontaturara nga may naratu takong baupak may No Sorry matatabi na kaya na yabikim ni nando buti ko may nasigabi na kaninday may tapos ko may nangungo sa naririndo law titalangan na nanonaraw ni kere na may bagay tabi mal dinasar nangunang ko kilan ni sa biawuti ti kong ko indo na bulan na kaya na tambati ko na mona liba-liba tapos may nangungo tuwital no tikinang ko sa tauri ruti ko ni wasawasi ni sotsota wirna turanga ngan reviti ko tul sa ngabul karon na timi nangunang ko sa tauri ero sa ngabul indam-dambi sa voting nga tin karon indam-dambi wirna marama binakati tin karon na timi ngunang ko sangga induangan na matim ni marama wanda itakating may na boitabi voting ko tin kalima na indam-dambi kan man ruangan ni wasosya na boitabi kina mala iyo na ruangan ni wasosya wirna open grade na men's matala kina Wira na marama. Na boleh besar matatabi na kaya na yan singa binakinindai Ratu Meli Mbale Naivalu. Ratu ni presidente ni No Sorry Rugby Club ni talano tagamandan na italano ni membaleta na kalawa ni rugby No Sorry. Ano sa mali bu maramatau na No Sorry Rugby Club atau takin na tinkerja pasabul kawal. Oi. Tangan gitu si shoot mereka. Andi na sara. Oh iya. Lebih besar na tamata rong lebih besar orang gitu na kalabong. Andi na. May ketua toko may pernah katalau ketua bicara ngaji betik matamal. Lebih oleh tagat ni cibingko cimi disiplin ini. Sandina. Untuk naturangan ni tasir na turangan ni nangkar. Turun dia bisa tiga untuk menciptakan tiga tim. Iku yang sambu disiplin ko sarang. Ya nyo ratu liti tu saya semandanga yang bital itu me receive. Balnya rezo ko ni donawa bis tu pono stokin. Sandina. Iya, aku kon disiplin lilital na disiplin no benre. Sandina. Na disiplin ako nga bugitali zim. Dongan natikin dalabango sa bangalalo. Sandina. Iya, nanguna si natin kerja pasal kawan. Koy. Darngi sa tamatarong orang gitu makin. May bakataki. May bakataki. Ni warta tunggoro leti tu sese. Nasa may na doon na pakia lortuli. Chin baka sampai na chimni no sure ko matak na chimni bit. Simbarakin ni rongkin na chimni nambu. Oy. Sandina. May doon na may ngalutal itu sengan ni bay mau tosotale na kalawan ni rakabi
Ay, mbata nanguna si nakubikor kaya pala kata tiyo na koron usur. Verata bunimono nantali ragita kaya tiyo na Natimi inusur san. Rawil tangay kinir na bulan ramay sakasaka tu Inusur inusur. Rambo wahita vital tunga kin. Ara itab taltanga na kalabang ko na nusur. Oi. Ya angai tava nanu mimivali sukailis talemekina. Na kalawango me tava tago maingo. Samai ando sarto na no sot-sotea. Bisa ketol to kanya magini ko. Ay, ramay ridangan na committee na nanrapakator na kitang na zorbo. Di na sar. Ay, mga isa tabi tiyo na ngunan rin rin, tapos tabi tiyo na ngunan ko. Siya ramay nanumakin na timinino sir, may rilipakan tayo na tunman, may ranira pagkukutikin. Na nunra tilakan ning gito, rakabi na zorbo. Sandir. Rabi malway ito may na koro, makin na lumanitaw no sir. Akala ni levo na kay tiko bata kina inaki ratu tapos so do sana mo na uto ka kina ba durti ko sot-sot. Nakena baka dito na bulan April, na kena naman ako tingnan, meron ako kuti ito na zorbo. Isimber ni baka dur na gito kalima. Oy. Andi naman tatabi na kena balambal na sot-sot ngo, yung manito nga kina nalaman ni korbo ka turang. Memelewen na nakalawa ni rakabi, dari din sa rambay libsar na rakabi ng uniko Se endo sureta talikinan na yasan se tu visual taltongan ni tundok ni Bonua nasa na tingkaba ko na bibe po itabi isasulto ng alala kito sa bakawaro tikin wirang nangal may bakayaw na rani sulito ni Dili marami ba Dili na boleh sar ratu matatabi na kena kurumbu sar nga ni sama kausar may na kena pakai derti ko na sot-sot kena bal dari da rengai lasti ka may na kena ko onda nanumato ko may na muria marist bakang bimbiner sa lihat na tim ni veter na lewener sama tua sar istiga ni kila yung kwento sar nga nakalaw ni rakawi sama tua sar sa seni Asal kita na apa sang bulu sa natin kita apa sang bulu sa tiga besar mekena. Kena balik na gitu raka bisa ambau untuk tani sarto ngakena. May na kalabang gori may no sorry na kena sa tahu ya butaki may na kamala kila ni nana magitiko na ka bit kena sa barta ka ratu ya anton tikina bimbi ber na dorbo na nonra sangay gawin do talaga na tikini kamera ndaw rani sulitu kinonra ngauna kabukang bimbi sar talaga do na tikina bibi na bako ko yang umanda go na roni kena tikina sartal tunga en singa bina keninda ko na ngono mantanga ngo ni barta to ko ronga ni wasi rona bakay tabi tiku kena ya nanum do ito dobi binawali bo kilani nawali maramataw na kilan na ngo sa katul ni ambaki kito reda na ambaki sauti abi ko may nganga ilinga matampata na runon dulu limanan raw ang baging ko kito sana numametos sa takin na idurturu kametos sa takin talaga na nonra na ulo ni dobe na rone waswasang ko pero na turanga na ulo ni dobe liman undol ng dola watal nga kin na bir na marama na ulo ni dobe ron undol ng dola sa nga ni wilikin na nabi waswas tali some baka ko yan ruka na finala ko yan ruka na semifinal baka tal nga kin na plate na beleti bata kin na bowl ko tiko na waswas ni dobe en sigbina ni ko wabin binaka na baking ko nan randon ni nan rabito ko ni nan ni business en lamon non to taon ni sa tigo me lebuti ko may nan ni business ramalele tiga non to taon ni kakito baka binaka talanga na non rabito ko ni na sot-sotong ko vi ko nan gito binaka na waswas ni turang abatal kin nan gito binaka na waswas ni rama suleti ko tapos ronan ng dola na shopping voucher vi ko na turang gito binaka na turang abatal kin na vi ko na gito binaka vi ko marama sulita nga vi ko ronan dola na shopping voucher vi tapos matatabi na kena yan num do duro na bitayan do sarita to kena na yang baking ko birna leoni bonua se birna berna beiti mesor na bia wakita wakatalang kina num do mata-mata birna kabaliw birna beiti mi rabia baita birna dur bikemni na turanga limanan raunan dola birna marama ronan raw 5.50 birna leoni bonua bili to konya na rona singin sot na matay ni singa ana singa wakrombuka katin kandua ni Everelli dur birna kasi 5 dola birna ngon yang bakitin karulang sumber ronan dola karuni singa
baruai na idur-dur bir nang kasya na vitu ng dola, bir na ngon yang bakitin karual ko sombu, na ron ng dola. Matato binangan kena ya bikem ni nando bote ti kumaya na singa binakanindai ko ngona kuni ngule dava endo na sotso na maki endo no moni na tigo kena ka sartalanga kena ya nano moni ve sureti turanga ta when buku ni sotso tongo Na wale na visureti ngole tu kana sana tin kapan to panua vikem ni na vitimi ni via boy tabitiko kilani otitiko ngo ana otitiko ndua na mada ni otin mari sevens libu na vitimi na via ngito tiko sa visureti kan vikem ni na vitimi ni na vikem ni na vitimi ni ngole mena voliku ni na tiko vitilebu na ngona kenang ngona totol mo ni na vitartar mai somo na muni durduru na songotal itu nga na kerduru ke na dur-dur na kavitu ni singa na mata maingo singa warombuka ukila ni sa totolo tiko na ngauna ngandri vital tinga me waru taki babinaka na beitimi ka bakani sa waru warita tiko na turanga presidenti vikim ni nalaka may bakayawa vikim do may na muirana to panua vikim ni nangole may na boliku ni ngandri tiko na idili ni ngai vitartar may na bantalebo ni na diwa sa ibawalu vitundua vitu ono batalangaki na viwo tolu walu ono viwo rua walu yana nambani talebu ni muni na vitartar maiki na namuni kerduru batalangaki na yana vikataleso membalatan na sot-sota singarua yana ikatolu ni ambaki ni Nausori Rugby Tens tu naman. Na boleh besar turang tahu ratu nanti kuna nabu-nabu ni kalab mena rambai le besar nanti orang ngau maimur. Yung sanjin sa maramatau. So sa wano ni tigin ni na rani to sarna gitu to naman libusar na rani gitu so tapa na bagi sa tumatan. Sa wano ni tanga bikim ni na okay kimam. Ni nabi kay tag. Sa ni itu ni na may shot na sa bulay parili. Na may indobata. Na boleh besar ratu kila ni bunga sartalangan na ay sosowo ni dalan sosowo turanga may Nausori kila ni ngoe bato kaya tatakitok ina dalan niya utambo ko ngon kunya kila ni verna satu may bonotani ngolim beka bakadakar salaway tiga tunde ni kena sangay may buweti dakitari na kalabo ni rakawingo niya tawya sarman ndona ngona makawa ka nanumitu minondona kena kalebo ni besuriti mandaber rerer na siama tikumay en mona liba-liba karong ito tikumay na betala no. Ngabi na sabali ko maramataw. Yung sabo ka bulletin week kami na parang tikumay na punatanya. Kami na kay na ngunin Nausori sa ngunin pun bibi. Sa nita ito ni na vito konti may na tunuman na parang sa sangat itin ko may balatir na nontatoro ko. Sa nita ito ni na vito kon onin na VOC may na bukun ni kanang karab na tunuman ko. Na boleh besar ratu meli imbal na ibang loya vikim ni ndawati wai president ni Nausori Rugby Club Mr. Yamay Baba turang taon total na tikina ni beba matatataka. Binawali bubeke muni na manindin be timi oni sabanti takatika na muni ndamdambe uklani vida na timi sember ni vadavari tikmay na mundo registration fees klana kabitu ni singa ni bulang matsi na iduru-duru kede mesana saumi tau dokumay senga talingay somitung may babi mama se pakabobo bebo na numiani kabitu ni singa ni bulang matsi sando do na somi kede may na iduru-duru mena raw-rawi kito na ngarabati ko na sot-sota na kena pakarautakin na nonda tombu patalangaki na kena tuwan ni na sotsota siya na draws na loman ni ruan singa kamera ni nda vital na takatalangaya ni na ngone ni boss ni manindia ave kaya ngan revi me baka binakatake na nda sotsota na loman ni ambaking ko ka saban ni tu na baka barabu binakamay na vitimi na sotsota binakongko ka bausibi nda may sota nda biwasei patalangaki nda vikilay ay usutu ni gitar kabi minta may vikilay ka pausibi na nanda
may wakatora takataka ng gitor kavi nanda viti o sivi nanda tulaman niya sana itay lebu ka uwaka binipinaka ni lebu to kana timi araway tabi na laman niyang baging go na may nanondo to sana itay lebu roti ko na timi au sa tambiting go na ruo na timi ni puno ni takataka to na tamban yung bokong buka patalangay kina orto na tamata takataka orto tiko may na warehouse ni Vinod Patel may nakas go ruo na puno ni takataka patalangay kina ruo na timi ngolit ko may na sana po turang o rewa kay na po ni timi and sana po turang o tilibu ka uwesuriti tigani wakan dua tali we kemuni na timi ni selo matar-tar tiko muni na bakay tabi na bi bakan dita kisang ulit ko namatay ni singini ko ni bi tar-tar may bakatotolo na naman talabo ni sa soliti ko yani na viwa sa walu bitun dua bitu ono sa na viwa tulu walu ono viwa rua walu muni na register may kina kamuni na bakan dita may kina naman di bakay tabi en na loman yang baking ko na boleh besar wikim ni nando buti way malakaya may baba na tournament organizer ni Nausori Rugby Tens na namati ko ni katini kandua kini katini karonia bereli kada ba deritiko en ratu da kombau pak may Nausori may nando bulang itiko na nando iwasin nga una na ronga may navesana wata kina president ni Nausori Rugby Club Ratu Melim Balen Naivalo na boleh besar